Shalom, mejuah-juah manbanta krina seitun. Jumpakah kita ibas jambur seitun wari sendah endah. Kata dibata si jadi persingat manbanta krina seitun ibas wari sendah. Isuratkan ibas kitab Jeremia 21 ayat 8. Kubacakan manbanta bagenda nina. Kenca bagai ikatakan Tuhan man bangku, gelah ku katakan man bangsa dengkehkanlah, aku Tuhan, kupilihkan dalan siman dalanendu, dalan kempak kegeluhan, entah dalan kempak kematian. Ope dengan kita ngerana terdauhan karena kata dibata, mari ras kita toto. Bujur o Tuhan dibata, ibas kesempatan sini brekendu man kami krina seitun. Banci kami ras-ras megiken katandu, ngorati katandu, pebagesi pengakan kami karena katandu. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, ibas waris sendah. Gelah kami pe banci jadi pasu-pasu man kalak sideban. Tambahi kepentaran ras kebeluhan man kami, maka ngasup kami ngangkai, terlebih pe makaikan katandu di tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lik sadan denden sekolah minggu. Mungkin engkau pernah si begi krinana bagian danina. Ibas doni enda o teman. Li dua dalin haleluya, dalin sikiti rasim belang, apai pilih du, sikiti dalanku surga, dalan terkelin haleluya. Simbolang dalanku neraka, dalan tabene. Kata-kata silit ibas lagu sekolah minggu nandai, balikal isina ras persinget, pernembeh ate dibata man bangsa Yehuda. Sidandai arah Jeremia 21 dandai ad waluh. Ikatakan Tuhan, maka Tuhan tuhu-tuhu nembeh man bangsa enda. Tuhan tuhu-tuhu erbahan sada tantangan man bangsa enda. Isuruhna bangsa enda milih dua kesempatan sini berikan di bata man bana. Emkap nina ndadai, kupilihkan dalan siman dalanendu. Emkap dalan kempak kegeluhan, entah dalan kempak kematian. Artinya bangsa enda iberikan di bata kesempatan sebebas-bebasna milih dalan silarikutkan aturan Tuhan, entah dalan si artinya sesuai rasura-rasura bangsa Yehuda sendiri. Bagi seteh seni naras turang seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, maka kerajaan Yuda benar-benarna ipanteki Raja Daud. Maka iteruskan anakna Raja Salomo
Sehpe ku raja-raja si deban, raja bangsa Israel, si kemalangan man Tuhan. Seh maka kerajaan enda jadi kerajaan si berlin, kerajaan si megegeh, kerajaan si isegani, krina kerajaan-kerajaan si sekelewatna. Berkite-kiteken Tuhan dengar bahanna jadi pengguruna, Tuhan dengar tetap si nomor sadakena di tengah-tengah perdalanan kerajaan edan dadai. Tapi rikutkan perdalanan pergantian raja demi raja, sidah maka nggak terjadi perubahan si drastis ibas kerajaan Yehuda edan dadai. Raja-raja Yehuda lanai kemalangan mandibata. Raja-raja Yehuda engkau egois. Lana ia mengandalkan dibata ibas endalani kegeluhena, ibas ngaturkan bangsana. Bagai perikut krinas bangsa-bangsa Yehuda endan dadai lanai sitik pe kemalangan man Tuhan. Aturan-aturan si breken dibata lanai ipatuhi bangsa enda. Kai si perintah kendibata lane ikutkan bangsa enda. Bangsa enda ngor penaleman man gegehna sendiri. Bangsa enda ngor penaleman man penampat raja-raja si deban. Maka tuh kal dibata ernembah ate man kerajaan Yehuda enda. Maka nina dibata ndai arah nabi Jeremia, maka gelai persengeti Jeremia bangsa enda. Maka dibata pasti menghancurkan kerajaan Yehuda enda. Dibata pasti memperbaharui bangsa enda, mengkernepkan bangsa Yehuda enda alu deka pagi kerajaan simbaru sir kemalangan man Tuhan. Tapi perintah di bata nandai, persingit di bata nandai pe la itanggapi, la irespon bangsa Yehuda endan dade. Sidah maka bangsa Yehuda endan dade ngope artina ibreken di bata peringatan si keras, tapi ia la tanggap, la yanggapna. Maka kai si katakan Nabi Jeremia artina pasti sih manbana ianggapna, maka lid kekuatanna pasti ia labo ibnaikan di bata. Padahal di bata ngatakan maka lid pagi raja-raja si deban, raja Babel si nyerang kerajaan Yehuda indah, rasi menghancurkan kerajaan Yehuda indah. Malah bangsa Yehudendai mindo penampat man kerajaan Mesir guna nampati arkitek-kiteken kerajaan Sideban engkau mulai ngupuh ia, engkau mulai engkelilingia, engkau mulai artina nerang ia. Tuhu-tuhu dibata kecewa man bangsa Yehuda indah. Engkau ndek persingeti dibata pe, tapi ia malah ndarami penampat si deban. Sedungna senena resturang, sida maka pernembeh di batai, rencana di batai tuh terjadi man bangsa enda. Ninandai di bata, maka isuruh di bata bangsa enda guna milih perdalanan kegeluna. Apakah ia kempak dalan kegeluhan, entah kempak dalan kematian. Artinya kempak dalan kegeluhan, artinya yang ikutkan di bata, ngikutkan perintah-perintah di bata, mulihi ia man di bata, mulihi ia ngaku kesalahanna, mulihi ia mindo penampat man di bata. Entah ia artinya ngeluh, rikutkan pergegeh, rikutkan kekuatan, rikutkan pemeteh, rikutkan lid penampat-penampat Raja Sideban. Adi ia langikutkan di bata,
Adi bangsa Yehuda tetap ia ngelawan di bata. Laya jera maka ia pasti beneh. Dai ibas den sekolah minggu dai katakan li dua dalan di tengah-tengah donenda. Li dalan simbelang, li dalan sikiti. Dalan simbelang, dalan si mulus. Dalan si sikap, dalan isa. Tapi tujuanna mekap ku neraka. Sedangkan dalan sikit dai dalan si tuhur batu-batu silan tabuh dalan isa. Tapi tujuanna mekap ku surga. Apa ai pilih du nina di bata. Kopeken bangsa indah tetap tegar tengkuk. Ia tetap mekeng lai begi kena di bata. Maka seh pak sana maka reh me pernembeh di bata. Reh bangsa penjajah, bangsa Babel, Raja Nebukadnezar guna merangi bangsa endah. Rasi idah adi sitrusken karibas ogen tendai maka dungna Raja Yehuden dan daya mekat Jedekia matana dungna ipentangken. Anak-anak ibunuh krina irlebe-lebena. Enda me pernembeh di bata. Enda me hukuman si breken di bata. Man bangsa Yehuda endan dadai. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kai dagai banci si buat pelajaran ibas kehancuran, ibas keruntuhan kerajaan Yehuda sebagai kal gegehna, sebagai kal artina isegani kerajaan-kerajaan sedeban ibas paksa Sinai. Mungkin kita pe setun labo ka artina si gejapkan. Tapi tak enggo kame kita bagi kerajaan Judenandai. Kita setun enggo merasa kita megegeh. Enggo merasa artinya kita sehat. Enggo merasa artinya kita bayak. Laneli kekurangan tah. Kempu-kemputa nggolit kerinana. Laneli sinanggelta. Ngolalan waktu ta gunar dalan-dalan. Asangken ndahikan mempermuliakan di bata. Hati-hati kita seitun. Ulah karsianggap enda sada kekuatan man di bata, man banta. Tapi singatlah maka sidah dari kerajaan Yehuda dari sebagai kal megegehna. Tapi i hancurkan di bata kita-kitakan bangsa enda lanai pehaga di bata. Ingat kita ulah pernah artina menomor duakan di bata. Di bata tetap nomor sadakan di tengah-tengah kegulunta. Ia jadi pematang ta. Lali lebihin asak ia. Baik anak-anak ta, baik keluarga ta, baik ertata kemputa kerinana. Harus di bata si nomor sadakan. Si peduakan. Mekap. Ulah bagi bangsa Jehudandai. Ulah ia tertarun-tarun, ulah ia tegar tengkuk dina istilahna. Ngope seuh pernembeh di batai, ngope seuh artina perintah di bata man bana, ancaman di bata man bana, tapi lai tanggapina. Ia tetap berdalan ibas dalanna saja. Ngope breken di bata serpang pulah, ngope breken di bata pilihan-pilihan man bana. Lit pilihan sirbahan ca ia menang, serbahan ca ia selamat, tapi pilihan sirbahan ca ia beneh. Kita pe setun harus bagai ibas masa duanta, kita tetap makaikan kesempatan sini breken di bata, gelah arah CP tetap di bata, si permulakan di tengah-tengah kegulunta. Mari si pidagegeman di bata, gelah setun tetap erdalan ibas dalan di bata. Gelah kita jadi meherga ya dapat di bata sebab kita pe
mempermuliakan di bata di tengah-tengah kegunta, maka pasti kita tetap ikawali di bata. Ulah kita tergoda alur tarta, alu godan-godan sili tengah-tengah dunia, tapi kape si terjadi tetap di bata saja si permuliakan. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, katando nggoy bagikan kami o Tuhan di bata. Erlajar kami arah kai si alami kerajaan Yehuda, ija kerajaan si megegeh enda, si isegani enda, hancur erkite-kiteken, ia lanai mengutamakan di bata, lanai megiken di bata, lanai dengkehken perintah di bata. Tuhan, ampuni kami seitun, adibas perdalan kegurun kami pe, megati kal kami, ngandalkan kini bayakan kami, erta silik ibas kami, keluarga kami, kesehatan kami, hobi kami raskai sideban na Tuhan di bata, sirbahanca kami senang, sirbahanca meriah ukur kami, ampuni kami ibas yenda, ras ajari kami Tuhan, sampati kami, gelah kami tetap ibas gedang-gedang geluh kami, tetap kami saja si jadi utama di tengah-tengah kegulung kami. Ibas gelar anak anda Tuhan kami Yesus Kristus, reh kami ngedeskan toto kami manbandu. Amin. Setun sidikelingi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kaki kita ibas kesempatan sireh. Sehat kita kerina Tuhan di bata sinampati kita. Haleluya. Amin.